Mu minsi iri imbere isi ishobora kwisanga intambara yo muri Ukraine yagiye ku rundi rwego. Ni ibiri mu muburo watanzwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya buburira ibihugu bigize umuryango wa Otan biri gutegura gahunda yo guha Ukraine intwaro zihambaye cyane, by'umwihariko ibifaru birasa mu ntera ndende ku buryo byageza imbere mu Burusiya. Ibi ngibi biri kuzamura ubwoba bwa benshi, gusa hari ibihugu bimwe na bimwe byafashe uyu mwanzuro wo kwanga iyi gahunda. Ibyo ngibyo birimo n'Ubudage bwavuze ko budashobora kohereza ibifaru muri Ukraine. Ikindi kimenyetso gikomeye cy'uko ibintu bishobora gufata indi ntera nuko hari amafoto ava mu Burusiya agaragaza igisirikare cy'iki gihugu cyatangiye gushyira ubwirinzi buhambaye ku bikorwa by'ingenzi muri iki gihugu kugera no ku rugo rwa Perezida Putin, ngo ibi bikorwa bitangizwa na misile ziturutse mu burengerazuba bw'isi. Ikaze kuri Gentil Gedeo Official. Muri iki kiganiro turi kumwe na Iguriro. Mumaze kumenyera yuko abantu batumiza ibicuruzwa hanze y'u Rwanda ku masoko mpuzamahanga nka eBay, Amazon, Alibaba n'andi. Hamwe na Iguriro ubu biroroshye cyane gutumiza imashini zihinga, izikora imirimo yo mu nganda, izikoreshwa mu bwikorezi, imashini z'ubwoko bwose n'ibindi bikoresho biremereye cyane watuma ku masoko mpuzamahanga bitume Iguriro. Izi mashini cyangwa ibindi bikoresho bitandukanye babigutumiriza mu Bushinwa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dubai n'ahandi. Murabizi kandi yuko bagufasha no gutumiza ibindi bintu mukeneye birimo nk'imodoka, imyenda, amasaha, amasakoshi, amatelefone, za computer, ibikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi cyane. Abangaba ni nabo bagutumiriza za kontineri ukeneye zose ku bacuruzi. Kora download ya app yabo yitwa Iguriro Shopping cyangwa se uhamagare kuri telefone yabo ya 0781 81 680. Otan niramuka ihaye Ukraine ibitwaro bihambaye nk'uko iri kubivuga, intambara izajya ku rundi rwego rushya. Uburusiya burwane bwivuye inyuma kurusha uko bwarwanye mu bihe byabanje. Ni ibitangazwa n'ubutegetsi bw'Uburusiya buvuga yuko ibintu bizaba bibi cyane kandi bishobora gukurura akaga mu gihe ubutegetsi bwa Kiev bwaba buhawe intwaro ziremereye cyane nk'ibifaru byo ku ngamba zihambaye n'ibindi. Ibyo ngo bizahungabanya isi cyane, ariko cyane cyane umutekano w'Uburayi. Uyu muburo waturutse i Kremlin mu butegetsi bw'Uburusiya ubwo ibihugu by'ingenzi cyane mu guha inkunga igisirikare cya Ukraine byari bigiye guhurira mu Budage mu nama igamije kureba intwaro nshya bagomba guha Ukraine kugira ngo ibashe gukomeza kwirwanaho imbere y'Uburusiya. Iyi nama igenewe ingingo yo gutanga intwaro ziremereye ziganjemo ibifaru birwana intambara zidasanzwe na systeme za misile zirasa mu ntera ndende cyane, izitwa long range missile systems. Gusa inama yarangiye ibihugu bitabashije kumvikana ku ngingo nyinshi zo gutanga izi ntwaro kuri Ukraine. Igihugu cy'Ubudage nicyo gisa naho cyicariye imbabura, aho kiri ku gitutu gikomeye cyane. Ibindi bihugu byo mu Burayi biragisaba guha Ukraine ibifaru kabuhariwe ku rugamba. Ni ibifaru bya Leopord 2. Ibi ngibi Ubudage burasabwa yuko byabitanga bikoherezwa muri Ukraine. Igitutu ku Budage cyongereye cyane nyuma yaho ubwami bw'Ubwongereza bwemeye yuko bugiye kohereza ibifaru rutura bya Challenger 2. Izi ntwaro ngo zigamije gutuma igisirikare cya Ukraine gikaza cyane ibitero byacyo ku Burusiya mu rwego rwo kubuca intege ngo bujye komeza imishyikirano buri munsi cyane ya Ukraine, ndetse no kugira ngo Ukraine ibohoze territoire zayo. Ubudage busabwa yuko bwanaha uruhushya ibihugu bya Pologne bifite ibifaru bya Leopord 2 kugira ngo nabyo byoherezwe muri Ukraine. Ubutegetsi bwa Kremlin bwaburiye ibihugu by'uburengerazuba bw'isi yuko byareka uyu mugambi wo kohereza Ukraine izi ntwaro ziremereye gutya zirasa ku ngabo z'Uburusiya no kuri territoire zazo. Aganira n'abanyamakuru, umuvugizi wa Kremlin bwana Dmitry Peskov yaragize ati ibi ngibi birashoboka cyane yuko yaba ari amakuba akomeye. Bizaba bisobanuye yuko amakimbirane ageze ku rundi rwego rushya kandi rukomeye. Ati rero byanze bikunze ntabwo bizagenda neza ku mutekano w'isi, ariko by'umwihariko ku bihugu by'Uburayi.
Uburusiya ngo buzasenya bikomeye cyane izo ntwaro zose. Yemeza yuko Amerika ikomeje kugaragara nk'iri mu ntambara yeruye ku ruhande rwa Ukraine. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Anatoly Antonov ati bibe ibintu byumvikana kuri buri wese, ntitwitaye ku ntwaro Amerika cyangwa se Otan bakoherereza ubutegetsi bwa Zelensky, tuzazisenya rwose. Gutsinda Uburusiya ni ibintu bidashoboka na buke. Kremlin ivuga yuko kuba zikomeje umugambi wo koherereza Ukraine intwaro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushaka kongera ubushotoranyi bwazo ku Burusiya no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba by'ubutegetsi bwa Ukraine mu Burusiya. Dmitry Peskov uvugira Moscow yavuze yuko Uburusiya buzihimura bikomeye cyane Ukraine iramuka irashe kuri territoire zabwo ikoresheje intwaro zoherejwe n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibyo byatumye bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigaragaza impungenge z'uko bishobora gutuma intambara ihindura isura. Nk'igihugu cy'Ubudage kimaze igihe ku gitutu ngo cyemere ko ibifaru byacyo bya Leopord 2 byohererezwa Ukraine, ariko cyamaze kwerura gitangaza ko ibifaru byacyo bitagomba koherezwa muri Ukraine. Byari nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane byo kwemeza inkunga y'intwaro zikomeye zigomba koherezwa Ukraine, aho byarangiye ibihugu bigize Otan biraniwe kumvikana kuri izi ntwaro nk'uko bitangazwa na Minisitiri w'Ingabo mu Budage Boris Pistorius. Uyu mutegetsi yavuze yuko ibihugu byinshi byananiwe kumvikana muri iyi ngingo kubera yuko iteje ikibazo gikomeye cyane, bityo ikaba igomba kwitonderwa mu kuyemeza. Ku rundi ruhande, Dmitry Medvedev wahoze ari perezida w'Uburusiya ngo bakaba yungirije umuyobozi w'inama nkuru y'umutekano mu Burusiya, aburira yuko uburengerazuba bw'isi nibukomeza gutera inkunga Ukraine bizabyara intambara y'intwaro z'ubumara kirimbuzi. Ati igihugu gitunze intwaro kirimbuzi kiramutse gitsinzwe mu ntambara ikoreshwamo intwaro zemewe, bishobora guteza intambara kirimbuzi. Ibihugu bitunze izi ntwaro ntabwo byigeze bitsindwa mu makimbirane akomeye ashingiye ku igeno ryabyo. Al Jazeera ivuga yuko umugaba mukuru w'ingabo za Otan General Christopher Cavoli yemeza yuko ingabo z'uyu muryango zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibyago byaterwa no kuyongera k'umwuka mubi biturutse ku bifaru karahabutaka byakoherezwa n'uburengerazuba bw'isi ngo bijye muri Ukraine. Atese dushobora guhangana n'ibyago ibi byateza? Ati yego rwose, nizeye yuko muri rusange twabasha guhangana nabyo. Rob Bauer, umuyobozi wa komite y'igisirikare cya Otan, yongeye kugaragaza yuko guha Ukraine ibifaru bihambaye byo ku ngamba zikomeye ari ingenzi cyane mu kubasha guca intege Uburusiya. Ati Abarusiya bari kurwana bakoresheje ibifaru kabuhariwe, bityo rero n'abanya-Ukraine bakeneye ibyo bifaru mu rwego rwo kugira ngo ubushobozi bwabyo buringanire n'ubw'umwanzi no kugira ngo babashe kugera ku mugambi wabo wo kwisubiza territoire zabo. Ni ingenzi cyane ku banya-Ukraine kubona ibyo bifaru. Mikhailo Podolaki, umujyanama mukuru wa Perezida Zelensky, yemeza yuko iki ngiki ari cyo gihe cyo guhagarika amakuba atejwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ubundi hagafatwa imyanzuro ikakaye cyane. Ati Ukraine ikeneye ibifaru. Ibyo bifaru ni urufunguzo rwo kurangiza intambara burundu. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo zasezeranyije Ukraine ko zigiye kwiha ibimodoka rutura by'intambara bifite systeme ihambaye cyane ya Bradley Armored Fighting Vehicles. Ubufaransa bwo bwemeye gutanga ibimodoka bya AMX-10 RCS. Ibingibi birihuta cyane. Izi ngizi zose ni intwaro zikoreshwa mu kugaba ibitero, ntabwo ari by'ubwirinzi. Uyu munsi ubutegetsi bwa Ukraine buravuga yuko kudafata icyemezo kw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku ngingo yo kohereza intwaro ziremereye cyane, ibyo ngo biri kwica abaturage benshi muri Ukraine. Ni nyuma yuko Ubudage busubitse gahunda yo kuganira ku ngingo yo kohereza ibifaru bya Leopord 2 ngo bijye kongerera Ukraine ubushobozi bwo kurwana n'Uburusiya. Mikhailo Podolaki habinyuje kuri Twitter ye ati kunanirwa gufata umwanzuro biri kwica abaturage bacu. Buri munsi umwe bitinzeho kohereza ibi bifaru ni urupfu rw'abanya-Ukraine benshi. Mutekereze mwihuse.
Ubudage burebwa cyane n'iyi ngingo buvuga yuko butazi neza igihe umwanzuro uzafatirwa ndetse n'uko uwo mwanzuro uzaba umeze ku bijyanye no kohereza ibifaru bya Leopord. Al Jazeera itangaza yuko hari abaturage benshi bari kujya bagaragara ku biro bya Minisitiri w'Intebe mu Budage bigaragambya basaba yuko ubutegetsi bwakwemera kohereza Ukraine ibi bifaru. Ugusigana gukomeje kwiyongera muri ibi bihugu bigize Otan mu gihe Uburusiya bwamaze gutangaza yuko bwongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane ku mirongo y'urugamba muri Zaporizhia. Ahangaha hari hashize amezi menshi hatuje nta mirwano iharangwa. Gusa Uburusiya bwari butarabohoza byuzuye ibice byose bigize Zaporizhia bivugwa yuko ari intara yamaze kuba iyabwo binyuze muri kamarampaka. Amakuru atangazwa na Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya avuga yuko igisirikare cyayo cyafashe ibindi bice by'ingenzi cyane birimo n'ahagiye kuba pozisiyo za gisirikare zikomeye ku rugamba rugiye kuhabera. Uburusiya kandi buvuga yuko bumaze iminsi mu myitozo ikomeye cyane y'uburyo bwo kuzibira ibitero byo mu kirere byagabwa ku duce tw'umujyi mukuru Moscow. Hari amakuru avuga yuko hari gutegurwa intambara ikomeye cyane, ikaba ari nayo mpamvu ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka kohereza intwaro zihambaye. Ku ruhande rw'Uburusiya naho biravugwa yuko hari ingamba zikomeye cyane ziri gufatwa ku ngingo zijyanye no kwirengera. Nk'ubu hari amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza systeme z'ubwirinzi bwa misile zihambaye ziri hejuru y'inyubako i Moscow. Izi systeme nyinshi ziri mu kanwa nizo mu bwoko bwa Pantsir S1 ziri mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Moscow. Izi ngizi zirahambaye cyane mu gushwanyaguza misile zitewe n'indege z'intambara. Uburusiya bwirinze kugira icyo buvuga kuri aya mashusho yagaragaye ngo bwemeze n'ibigisirikare cyabwo kiri kwitegura kwirengera mu gihe cyagabwaho ibitero. Gusa Al Jazeera itangaza ko ikimodoka gihetse systeme z'ubwirinzi bwa Pantsir S1 cyagaragaye hejuru y'inyubako iri mu birometero 2 mu burasirazuba bwa Kremlin. Iki kimodoka rero ngo kigaragara hejuru y'inyubako ya Minisiteri y'Ingabo iri ku ruzi rwa Moscow. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa Agence France Presse AFP bitangaza ko ikindi kintu kigaragara nk'intwaro y'ubwirinzi bwa misile z'indege ku munsi wo kwa gatanu cyagaragaye hejuru y'inyubako ya Minisiteri y'Umutekano mu Burusiya. Abajijwe niba Uburusiya butewe inkeke nuko umujyi wa Moscow ushobora kuba target cyangwa se intego ya misile z'umwanzi, umuvugizi wa Kremlin bwana Dmitry Peskov yavuze yuko icyo kibazo gikwiye kubazwa Minisiteri y'Ingabo. Atabona bo bashinzwe umutekano w'igihugu muri rusange ariko by'umwihariko umurwa mukuru. Bityo rero byaba byiza mugiye kubaza Minisiteri y'Ingabo ku ngamba zose ziri gufatwa. Systeme y'ubwirinzi ya Pantsir S1 yakorewe gushwanyaguza ibisasu by'ubwoko butandukanye birimo ibitewe n'indege z'intambara, ibitwaye za misile balistike cyangwa se nanone iz'ubwoko bw'amakruize. Amakuru avuga yuko hari indi systeme y'ubwirinzi bwa Pantsir yashyizwe mu birometero 10 uvuye aho Perezida Putin asanzwe atuye i Novo-Ogalyovo. Ahangaha ni hanze gato y'umurwa mukuru Moscow. Mu cyumweru gishize systeme z'ubwirinzi zimukanwa za S-400 zagaragaye zashyizwe mu gace ka Rosny Ostrov mu majyaruguru ya Moscow no mu bindi bice bitandukanye. Michael Holloway ni umusesenguzi mu bya politike abinyujije kuri Twitter yavuze yuko Uburusiya bushobora kuba butewe inkeke cyane nuko Ukraine ishobora kugaba ibitero kuri Moscow. Ibi birakorwa mu gihe Uburusiya bwemeza yuko uburengerazuba bw'isi nibwohereza intwaro ziremereye muri Ukraine intambara igomba guhita irota.